sabla, kaniting banalamisa yabetala king panalangin tamo, ning kapasalamatan daring couples per Christ, Ministry of Lectors and Commentators, Cherry Gamboa, Dolly Canda, Lourdes Escoto, Enrico Morales, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Jen's Chocolate Store, Nelson Drug Store, Sweet Avenue Food Services, Peter Pan Funeral Parlor and Chapel, Annalisa and Edsel Villafando, Trinidad Mercado Regala, Aldrin Sumayang, Agnes Regala, Ian Joseph Valencia, Gloria Matic, Reynald Emmanuel Dairit, Mark and Mary Ann Navarro, Kambeda Puring Karelang Pamilya. Antimurin makaring makapasubaling kay Edwanan Dari, Eduardo and Regina Gomez, PJ and Fatima Gomez, Gloria Pagtanan and family. Para king malagwadang kapaldanan di Rosie Gopez, Susan Gonzales at Virginia de Malanta. Para king alanganggang kapainawan din kaladwa dari among Bong Gopez, among Mar Miranda, Magdalena Pasyon, Ermohina Reyes, king karelang 9 days, para king 4 days ng Lourdes Mutok, king kaladwa dari Dalisay, Danilo, Justino, Mark Christian, Lorna, Gregorio Jr., Fernando, Loretta, Francisco, Alvin, Melquiades, Jose, Jaime, Rosenda, Segundo, Sabel, Manuel Sr., Delfina, Hilarion, Milagros, Asuncion, Dionisia, Cesario, Dionisio, Caridad, Apong Pijong, Apong Mayang, Kong Hermi, Alan at Corazon at ding sablang kaladua. At syuta na po king kadwa ng Domingo ning Kwaresma, anting meto nga pamilya, makiabe tamo king dalit na pamukulap.
Anting meto nga pamilya makatipon tamo, king lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing kapayapan, ing lugod, at ing kasalpantayanan, ay pagkalob na ning Diyos igpa at ning Ginong Hesu Kristo, mantabe sana kaya kayungan. At keka ang timurin. King harapan at akakit na rin kayang alagad, menaliwayas ke ing Ginoo. May salaya lupa. Nano ing kabaldoga na niti patungkol king Jerusalem au mena ng luban, king krus au mena ng pusanan. Hoy tingke katampi ko naman kaniting kapag masosyan niya batang maging karapat dapat makisulok indulang ning Ginoo. Sadya tala rin kaya katang sarili at anyawaran tamoy lunos at pakalulo ning kaya katamong Diyos. Mitmong kapakumbaban nga tamong sumisi, aminan ko. King Diyos sa mapamakalulo, at kay kayo kapatad, ang may kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapu ko, kang nuana Mariang kaplanmang Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ngipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos sa mayo pahen totoo pakaluluwa na katamo, king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, sa igpami, inutos mong pakiramdaman miya ing anak mong pakamalan. Pamatampan mo kaming mibayo pilubluban king amano mo, ban kay batming melinis sa puso, pangaintuliran mi naman mipamatulan, king pamanangal king lupa mong maslag king ligaya. Itiadwan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibye, ampon magari, kambe, kametungan ng banala Espiritu, manggaman, king alananga. Pamamasang ibat king libro ning Henesis. Ing Ginoo nga nakang Abram, lakwan me ingke kang labwad at dingke kang kamaganak. Lakwan me ing pibale-bale ng tatamu at munta ka king labwad ay turuko keka. Gawan da kang meto nga maulang bansa at panwanan da ka, gawan keng bantog ing lagyo mo, ang gaking ikanwan dering aliwa. Panwanan ko laring panwan keka, at isumpa ko laring manyumpa keka. Ding sablang bansa ketiking labwad, manakit lang kanwanan king uli mo. Inyay Abram, mintaya, antimoing sinabi na kaya ning Ginoo.
ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalit apakibat, idalit tayo po. O Ginoo, ka na kamo, kay kami sana magdatilan. Pining pamanalig mi, bibilibigan keka. O Ginoo, ka na kamo, kay kami sana magdatilan. Pining pamanalig mi, bibilibigan keka. Ingamano ning ginumit mong katapatan, ating sablang dapat na sukat pagtiwalan. Kalguran na ing hustisya at katuliran, at king lugod na ing labwad kaya yang kakapnuan. O Ginoo, ka na kamo, kay kami sana magdatilan. Pining pamanalig mi, bibilibigan keka. Dapot ing Ginoo makalingos siya karetang atin takot kaya. Karetang sablang manalig king lugod na. Iligtas na lakaladwa king kamatayan. King panawon ning danop pagkaluban na lang kabiyayan. O Ginoo, ka na kamo, kay kami sana magdatilan. Pining pamanalig mi, bibilibigan keka. Ingke kaming kaladwa manayayaking Ginoo. Ingke kaming talapagluwalo at kalasag. O Ginoo, ingga kamo ke kami sana mandatila. Antining ing pamanalig mi, bibilimingan keka. O Ginoo, ka na kamo, kay kami sana magdatilan. Pining pamanalig mi, bibilibigan keka. O Ginoo, ka na kamo, kay kami sana magdatilan. Pining pamanalig mi, bibilibigan keka. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Kambeku, gampanan mo ing dake mo king kasakitan, alangalang king mayap a balita. Manalig king sikanan a pagkalub ning Dios.
Linigtas na katamu at tinaos na katamu, king pamibiyebye banal. E pauli ning nanu pa mang sariling dapat tamu, nune pauli ning sarili ng paksa at grasya. Pigkalub ne ke katamu iting grasya, king kapamilatan ng Kristo Jesus, kanita pang bayu migmula ing panahon. Dapot ngeni, milantad na king panyatang ng Kristo Jesus, ake katamong talapagligtas. Sinintang na ing kamatayan, at lintad na king masala, ing biye at kayalan kamatayan, king kapamilataning mayap abalita. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Kaya kabuyan kita, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Di kaya kabuyan kita, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Busal ning bigang masala, meramdamyo ing siwala ning Diyos igpa. Itiyo ing anakong pakamalan, ke kayuyang pakiramdaman. Kaya kabuyan kita, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Di kaya kabuyan kita, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ing Ginoo man tabi ake kayungan. At keka ang timurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus tiki nala ri Pedro at ding mi kapatad a Santiago at Juan. At ila mong apat minukyatla king meto nga bundok amatas. King tatangalanda ringatlong alagad. Menaliwaya aske i Jesus ing lupa na meging maslagyang anti ing aldo. At ing imala na meging maputi anti mong salang makasilo. Kabudabud ikit dala ri Moises at i Elias. Makipagsalita la kang Jesus. Kanita i Pedro ngana kang Jesus. Ginoo, masanting ingkeni tanamo. Nung bisa ka, mitalakad kong atlong torda keni. Metong para keka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. Kasalukuyan na pang magsalitang Pedro, inyanging maslag abiga, tikpanala, at meramdam yang magsalita, ibat king biga, ing metong asiwala. Itiya, ing anakong pakamalan, abinakong katulan, pakiramdaman niya. Kabudabod, dimdamde, ringalagading siwala, may nga takutan lang emonano, inya migsubsubla king gabon. Dapot, lepita na lang Jesus at kilbit na la. Talakad kayo, nga nang sinabi, kayo tatakot. Inyang minatnala, alalang aliwang ikit ka rin nune namo i Jesus. Inyang kukuldas na laking bundok, penabili ng Jesus karela. Ala kayong babalitanan nino paman, king ikit yu. Hanggang eye akit subling mye.
ing anak ning tao. Kapatading mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurihan keka, O Kristo. Mayap abak po, kaya kayo ngan. Maya payabak po. Adwang nga mano, mekad as ng kalapit, kabaldugan. Ing mumuna, malikmata. Ing kadwa, pangitain. Nanong pamiyaliwa, dareting adwang nga mano, malikmata, ilusyon. Nga na nin diksyonareng Tagalog, mga bagay na panandaliang nakita, subalit hindi talaga nangyari o naganap. Ito ay sanhi ng maling pagproseso ng impormasyon ng mata. Pagkakita sa mga bagay, tao o pangyayari na walang kaugnayan sa realidad. Pagkakita sa mga bagay na walang kaugnayan sa realidad. Deng malikmata, pawagada, balang nga kakit mo, tutu. Atin mo naman ilusyon. Halimbawa, nang dinabak kagising mo, linawe mo yung sarili mo kay salamin, kalago ko, nga mo, ilusyon yan. Tating migigising nga malago, makatalakad ka buwak, kamu ka pang muri mata. O kaya halimbawa, ikit me as neng kaputi, neng kakinis, neng kalago. At inya magsalita ya nga na kaya ka, pare, ang lagkit mo makatingin na. Type mo yata ako, nga na. May fake ka. Malikmata. Maling pagproseso ng impormasyon ng mata. Walang kinalaman sa realidad. Inkadwa nga mano, pangitain, premonition, kutub, king kapangpangan, pamipatilip, nga na nin Tagalog Dictionary, mga bagay, tao o pangyayari na nakita, subalit maaaring ito'y sumisimbolo pa ng ibang katotohanan na maaaring magaganap pa lamang sa hinaharap. Deng pangitain, pawagada, at pangaliwang kabaldugan ng ngakakit. Aliwaya pa yung katutuan, king mismo ngakakit mo na. Nganapin keng English, there is more than meets the eye. Pamipatilip. As neng kalapit kay nga manong foresight. Foresight is the ability to see ahead, to see beyond. Tangbala mo akakit mengeni, pero atin balo mo atin niya pangaliwang kabaldugan. Halimbawa, pilano po rin linapit ka na ako, among, pakibless yun mo po ining kaluguran ko. Ay, bakit po? Ikit kaya po kasi na bengi alayang buntok. Makanya, no? Nano pong burin sa biyanita? Ay, pota po ating matsurang malyari kaya. O sige, bless ko naman mo. Banta may payapaya rugoy ning tao. Pero tutuping kaya ng ating malyari. Uling ikit di ka nung alam buntok. Dakal-dakal tamo kakit. Mekad, we give meaning to what we see. King Ebanghelyo, menaliwayas ke, king akakit da ring alagad. Ingkotang, nano'y ngikit da? Malikmata o pamipatilip? May malikmatala mo, mag-ilusyon la. Ikit din gino may salaya lupa. O may nakit lang premonition, pamipatilip. Nga naning neto nga talasulat, to understand the transfiguration, one must have foresight to see what's ahead. And what is ahead? No ka rin milyaring transfiguration, king bundok ning Tabor, Mount Tabor. Inyang tipahanay king bundok, nano ng gawa na, lungub ne king Jerusalem. Nang malyari kaya king Jerusalem, dakpan de, sukol de, dumanas ng kasakitan, mateya. Kaulanan na yung krus. Yung krus ang maging dala ng kaligtasan.
That's what's ahead, King Transfiguration. Nung ikayo po, balo yung daratang yung kasakitan, daratang yung mabayad na kapagsubukan, normal mo itang panamdaman mong mikakuno ka. Normal mo itang panamdaman mong mitakutan ka. Kanyapin, ing pamalaluwa na aske, yapin ing encouragement na ning ginukaya. The transfiguration of Jesus is a foretaste of His future glory. Patikim ng kanyang kaluhalatian. May ngaring patikim ng langit. It is an experience of tap on the shoulder. Antine mong tepikan, king pagoning kayang igpa. E katatakot tong, antabayanan da ka. Sopan da ka. Nyapin ninyang damdamane, ing amano ning kayang igpa, oy ni ing pakamalang kong anak. Abina kong katulan, makiramdam ko kaya, mesi kanya lub, mesala ya lupa. Ing kayang kapikakonwan, mekad, me burangan. He was given the courage to face Jerusalem and to carry the weight of the cross. Bistaman, keng very short and very momentary experience. Sinagli mo ita, pero memye ang sikanlub kaya. I-Barbara Streisand natin niyang kanta, inyang 1988, itang kanta ng Some Good Things Never Last. Nandinabak pakiramdaman kay ni, kabang gagawa kong homily. Wapi naman, some good things never last. May mga bagay o pangyayari sa buhay, maganda man o hindi, ito ay hindi nananatili. Ito ay nararanasan upang magbigay ng lakas para magpatuloy. They give us the necessary nudge, push, encouragement to go on. O balikan tayo tampi sa sabyan kay ilusyon ng pompamit patilip. Libutad naman din da kala ilusyon ang pompami patilip kimbye, ing kwaresma panahon nening pamanaliwa aske. An opportune time of transfiguration through charity, prayer, and sacrifice. Kapamilatan dareti susulonging kayapan, titibing kasalpantayanan, masusupil ing pamag-alinlangan. Ita mo ngampu atintang miyayaliwang Jerusalem a kailangan narapan, krus a kailangang kaulan. Nanulaman ding miyayaliwang Jerusalem at krus aren. Jerusalem ning tambak kautang, krus ning problemang relasyon at pamilya, Jerusalem ning sakit, krus ning alang kapanintunan, mibayo ta sana aske, potang damdaman tayong siwala na ning Diyos. Nga nang magsalita ka, anak da ka, kaluguran da ka, eda ka paboren. Potang damdaman mo yan, ilusyon yan, nune pamipatilip. Pamipatilip ding Diyos, amamantabe keka. Ban kalupa ning anak na, manaliwa ka na manaske at sumala lupa. Amen. Manatili tamo pong makaluklok. Ngayon po muntatamo king rito ning pami talaga karing opisyales at miyembro ding aguman at kimutang pamparokya. King kaduang konsilyo Vatikano, lalo na king metong a konstitusyon dogmatika, amika pamagat alumen gentum, kikilalanan ning banal a kapulungan ing maulang papel agagampananda ring laiko. Kapamilatan ding miyayaliwang talento at kagiwan, ami pagkalam karela, ikit ning banal a kapulungan ing maragulang saup king bie ampon misyuna. At ngeni, king kekatamong parokya, deting mapilan alay ko, italagada ing sarili da arapaning Diyos at ning kayang banal a kapulungan, ang timong opisyales at miyembro, ding miyayaliwang aguman at kimutang pamparokya.
ngeni po au santala, ring balang opisyales ang miyembro ding makatuking mandated organizations. Couples for Christ. Ministry of Lectors and Commentators. Anting kapagsadyan, king anibersaryo ning kakatang parokya. Kalugurang kong kapatad, antimong pastulyo, ampon pamuntok, kaniting kaurasan, arapan ning Diyos at ning banal na kapulungana, ipasyagyo at ibayo, ingke kayong pangako ning pamit talaga, at adwan ko, ing pakibatan nyo lang mitmong kalausan na lob, ring makatuki. Ipangako yu, ing makasadya kayong ganap mipnong kalausan na lob, karing tungkulan nyo antimong opisyalis at miyembros ring aguman at kimutan niting parokya. Opo, ipangako mi. Ipangako yu, ing makasadya kayong sumuyong mipnong katapatan at maging mayap alimbawa, kingke kayong aguman, king mabilog a parokya. Opo, ipangako mi. Ipangako yu, ing makasadya kayong maging tapat, ampon mapaminto, karing utos at panaral ning Diyos at ning kayang banal na kapulungan at karing pastol at telagana. Opo, makasadya kami. Iduko yung buntok yu para kim bendisyon. O lubos mayupayang igpa binyeme ke kami ing bugtong mong anak, Jesus ing kekeng maya papastol, api alimbawanan king lugod ampong kasuywan. Ipaniga po mi keka, bendisyonan mula, at panwanan deting inaos mo, at may kibat king panagkat mong sumuyo. Itugtog may banal mong espiritu king balang metong karela, at ipagkalub mo ing grasyang kailangan da king pamanganap da, king karelang tungkulan. Antabayanan mo ing karelang pangimut ampon pamisip, ban kanita, ing sablang kararaptanan da, munye ligaya keka. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi ang mabibiyat magari, kambemo at ning banal na espiritu, manggaman kingalananga. Amen. Harap ko ngayon ikarentao. Palakpakan tala po, regya katamong bayong talaga at alasuyo king parokya. Talakad kayo po ngeni at kambera, ipasyagtaya ing kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpanglubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, at king Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo,
pengagliking upaya ning banal Espiritu, mibait kang nuan a Mariang Virhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabiyempon mga mate, sasalpantaya kuking banal Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubirang miyering mete, at king biye alanganga. Amen. Maniga po tamo, King Diyos, ding pipumpunan tamo, uling mipnuya, King lugod ang pampakalolo, karing sablang lahi, nga tamong manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning pakalulo ning Ginoo, miras king banala kapulungan, ampoyang maging sikanana, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning pakalulo ning Ginoo, miras ka ring magsadya, para king ganapdang pamikasan metong king banala kapulungan katoliko, ampoyang maging pangako ning kaligtasan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning pakalulo ning Ginoo, miras ka ring bansa, ampon lahi, lalong-lalo na ring anak ng Abraham. Ampon niyang maging panibatan ning katuliran ng pong kapayapan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning pakalulo ning Ginoo, miras ka ring mikawani ka ring sarili la, king Diyos ampong kaparang tao. Ampon niyang maging buklod ning lugod da. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning pakalulo ning Ginoo, miras kaya katamongan, akinabos ning Ginoo Hesu Kristo, ampon niyang maging kapanayan tamo king hanggang kasakitan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning pakalulo ning Ginoo, miras ka ring sablang mayangon na biye, ampoyang maging regalo ning alang hanggang biye. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngini daon talaking ginuring kaya katang sariling kapagnasan at panalangin. Kambeda rin kaya katang panalangin, ganakantala rin kapatad tamong mamarap karing miyayaliwang Jerusalem ning kapagsubukan at kasakitan kimbye. Mamusan karing miyayaliwang mabayat a krus king aldo-aldo. Mananasanang ingsiwala na ning Diyos, amin sikanan king kayang anak, yamo naman ning munye sikanan karela, ban kalupa ning anak na, bibayula naman at manaliwaas ke. Igpaning ligaya, tiburan may kaluguran mong anak, Yesu Kristo, ban ikabos na kami ibat king kasalanan, ampon tayra na kaming painturo king kabanalan. Pakibatan mo laring panalangin mi, ban tanggapan ming pakalulo mo, ampon idake mi iti karingaliwa. Tiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kayo kapatid. Taon matanggap ya harapan ng Diyos, sigpang mayupayan totoo. Tanggapan sana ng ginuit ng daon karing gamat mo, king kapuriam po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Ginoo, dating ay naiyampang mi, linisan da kami sana, king sablang dungis ning kasalanan, at pabanalan da kami sana kaladwa ampon katawan, i kaming talasuyo mong magsadya, king pamagmasusimi, karing misteryo ning kaligtasan, tiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo mantabe ake kayungan, At kekan, Timurin, itasyo ring puso yo. makatas na la, king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos ing puryan at pasalamatan da kapilan man at no karin man. O Ginoo banalaig pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi, pablasang kay bat ng pepamale, makapawuna ing sarili ng kamatayan, king karing alagad na, pepakilala na karela ing kaligayana, king banal mong bundok, ban antimo ing patutwanan ing batas ampon ding propeta, itatag na king kapamilatan ning pamaylasan na, ing pamagkamit ding sabla, king ligaya ning pangasubli ng mebye. Ulinita, kagom dinge mabilang-bilang a anghel, mikakametong kamingan paligaya keka, at king metong mong siwala, ngaming ang pupuri. Ikapining banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, itugtugming espiritu mo, antimoing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at parakya kami, gawa na lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo na kusang lob dinaon ng Biena, kimpamaylas at kamatayan. Kinwanin tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ne at dinwang ne karing disipulo na ngana. Kunanye iti, ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Kanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinwa na yung kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. Binyan na yung kalis, karing kayan disipulo, nga na, wanan niya iti, ikongan at minom ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakundaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan,
Amibubu para ke kayot para karing sablang tao, banket ami patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inuking kekang krusat, panganyuming kinagustuhan kami. Talasang ikalaling sino, ika'y palapagligtas Inyangin ni gaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon mi akeka iting tinape nimbye ating kalis ning kaligtasan. Layon mi pong pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad harapan mo, ban sumuyo keka. I kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong nimbanala Espiritu. Ganakan me o igpa, imbanala kapulungan mo makalaganap king meto yato ban miganap ya king lugod, kamberang Leo ing kaya kaming Papa, Florentino ing kaya kaming Obispo, Ipasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, at ding sablang susuyo king banal mong balayan, lalo-lalo na kaniting parokya. Ganakan mula naman po, ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbielananga, ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos, San Jose, imbanal ng esposo, ring sablang apostol at santo at tinupad king malmong kaburyan, keka banim panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayan tutu kagum nimbanala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Nino mo ing dalamdom at lumulam alupa, king makayambang kasakitan at kamatayan. Yapin ning taong makaramdam king siwala ning Diyos, asasabi kayang, katatakot, da kapaboren. Anyawaran tamo iting grasya, king panalangin tiro na mismo kaya katamo ning Ginoo. Isa kanya'y nagyo
Ikabos mo kami king sablang marok o igpa, malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi, bahan king kasopan ning kaya kang pakalulo, parati kami kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang mananaya kami, king panyatang ng Hesu Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kekain kaerian at ing kayo payan, ang poning ligaya, manggaman king alanganga. O Diyos, sa igpami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ni kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan. Agpang king kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng Ginoo mantabe parati kaya kayongan. At keka ang timurin. Nung malulam ya lupa yung siping mo, manaliwaya sana aske at sumala itsura. Potang ibyeme kaya king masayang paralan, maganang paralan, ing kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya ko nga po. Salvation to those who receive. Nyoing ginutang Yesu Kristo, ing pakamala ng anak ning igpa, abinanang katulan. Mapalad tamo'y tamong makiramdam kaya at awsan ng tanggap kingkayang katawan. Ginoo, ay kumatampang tanggap keka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, dala na katangan sana kimbye alananga. Amen. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening penandit, era kaya tanggap king sakramento, umayo kamo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong kayang lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
O Ginoo, kaniting pamananggap mi, karing maligaya mong misteryo, pigkapilitan ming minampang ganap a kapasalamatan keka. At siyo kami paketi king karinaning luwa, biryan mo na, ing mirampulayan kami king tulang bunga ning kaligayan mo. Tiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Luklok tapa po. Kapabaluan po, mumuna, tuntunan ding banalamisa ngening paruminggo. Anting pamagmasusi, king ika-30 metong ay anibersaryo ning kakatamong parokya, ding makatuki ilapin po ding tuntunaning banal a misa. March 2, 2026, Lunes, ing misa maganap itang alas 5 ning gatpanapon, ketiking pisambaning parokya. March 3, Aldo Martes, Aldo ning anibersaryo, ing misa maganap itang alas 6 ning bengi, ketiking pisambaning parokya. Kayari ning misa, malyari tamo pong munta karing stall sa harapaning pisamban para king libreng miyayaliwang pamangan. Agkatanlapong tumagon ding sabla. March 4, Miyerkules, Dala ning Cruz, magmula ing rito kiniking pisambaning parokya, painturo king District 4. Ing misa maganap king covered court ning San Vicente. March 6, First Friday Mass, impong misa alas 7 ning abak, ketiking parokya. Antimurin itang March 7, First Saturday Mass, ing misa po alas 7 ning abak, ketimurin po king parokya. Kapanyausan karing anak abisang mag-anghel king daratang amaleldo. Ding sablang anak kababay at lalaki, edad 4 hanggang 12 banwa, abisang makiabe angel, makipag-grace through tamo po at orientation king Sabado, March 7, 2026, king Parish Hall, itang alas 4 ning gatpanapon. Dakal pong salamat. Talakad na po. Ingelulula malupa, king makayambang kapagsubukan at kasakitan, king Jerusalem at krus, yung taong makaramdam, king siwala ni pa, itutulak kaya, pasikan loob kaya, pansulungan na yung mabayat at masakit, para king kakayap daring dakal. Ing Ginoo man tabi kaya kayungan. At kekan, timurin. Iduko yung puntok para kim bendisyon. O Ginoo, bendisyonan mo la ring talasal pantaya mo, ipaniga po mi. Kambering bendisyon amanda tila kapilanman. At papatatilyan mo lang tapat king maya pabalita, ning kabubugtungan mong anak, ban panerang paninasan at katatawlyan kamtan, ing ligaya ning legwan apepakit na, king mismong katawa na, king kapagmulalan ding apostol na. Tanggapan niyo yung bendisyon ning mayupaya at malugod na Diyos. Ingig pa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing kaya katang kapag masusyan mi daw umena kayo, kambening Ginoo, manaliwa ko sana aske. Salamat, King Diyos. Maya pa Domingo kaya kongan. Ela pa po Mama Coring Couples for Christ, ang pong LCG para king